Makule! Masaya at katmong aktibidad. Iting meging pamuklat ning katlong banwa ning Ablas ning Balas Festival ketiking Balen ning Pora kinyang July 19 ketiking New Municipal Hall Grounds king Barangay Kangatba. Sentro ning programa ing tetagan dareng Poraqueños. Agpang kang acting Mayor Jen Capil, simboluing Ablas ning Balas, king pasibayong pamanalakad ning Pora, kay bat ning matinding epekto ning pamamakbong ning Mount Pinatubo inyang 1991. Agpang kaya, ing Balas, amisa na megpakalbug, kareng marakala komunidad king Pampanga, ing magsilbingening pikakwanan kabiyayan dareng marakala residenti at metong kareng sangkaning panyulong ning Balen. Tutupo, limbog tamo. Pero adyang kapilan, ikatamong Poraqueños, ali mila ko, ing katatagan, ing determinasyon at pananampalataya tamo. Inantabayana nakatamo po ning Ginoo, at karin agawa taya pong kabiyayan ing Balas, amisan migpakalbog kaya katamo. Meging dala niya po ing industriya na ning Balas, bang makabangon tamo, bang makilala ya po ing Balen tamo, at iangat taya pasibayo ing kaya katamong ekonomiya. Kapag nasaning Ablas ning Balas Festival ing kilalanan ing ambag ning sand industry king ekonomiya ning Porac at ganakan ing delananan ning Balen, iba't king kalamidad papunta king progreso. Bida king selebrasyon ing kultura, talento at pabisasan metong dareng Poraqueño. Pepakit King Festival, inggelingan at creativity dareng Poraqueño. Hindi lamang po ito isang pagdiriwang, isa itong kwento ng ating pagkakakilanlan, katatagan at pagbangon bilang mga Poraqueño. May panahon ang buhangin ay naging simbolo ng pagsubok, dulot ng pagputok ng Bulkan Pinatubo. Pasyag nemang suporta keti, i-Department of Tourism Region 3 Director Dr. Richard Dinos king balaw sa panyulong na ning turismo ning Pora. Time and again, whenever I am invited to speak here, I always get to say, Porac will be the next big thing. Itatakyo po yan. Because I see here every now and then growth and development. Kabilang kareng programa ing Blessing of the Balas, Convergence of Livelihood at egunan dareng apat a Sand Industry Association, Baptism of Resilience at Industrial Boom nung nukarin genapan ing ignition ning Porac Symbol Ash Token bilang simbolo ning pamanalakad na ning Balen. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.